روژا سیەم ji komkirina imzeyên piştevaniya Şanda Kurdî li Jinêfê berdewam dike. Li Başûrê Kurdistanê bi tenê lê kampa Kewrgoskê li gor zanyariyên Rûdaw di her du saetên yekê de 7000 imza hatine komkirin û hîn jî kampîn berdewam e. Îro jî lê kampa Quştepe û sibe lê kampên din Encûmena Niştimaniya Kurdî berdewamiyê dide kampîna xwe. Ew heya niha razî ne ji rêjeya tevlîbûna xelkê. هوني لدار كورغوسكي بون ايرو القوشطبيا صبا دكم بيدينا وهالروجي مولو بلا كريا ام دبينن ارينيا خلكي لسر بصميه دنگداني قال لك باشا توقيعي ددن تجاوبا خلكي قال لك هيا كيف اخوتين جبر دبينن داخوازك كورنتويه تشتكي حزبيتي كسيتي دتنا جبر بيا كي قبول دكن صرفوا لبنا کامپین به تنه امزه نبون. کسین تبلی کامپین بون بچالاکین جور بجور پشتوان دبن. لوی کامپی تیمن هنر برقص و دیلان که فخوشکار را دانخویا کرن و بگشتی پشتوانی آخوا نشان دان. بشتريا واحزابا بقرن وان شاء الله دنجي ما بقيوا ام بورا اريكاري من دنجه مهرنا جنيفي كرد ان شاء الله مدعو كرسان اخوت كن عم بشتريا واحزابا دكن وحققي مهبي ام دعوة ما في خودكن لفيدري ده هركز جانبي كرد ام حمي دائما يكن وام خوازن توقيع اخوة بقين الشعوب الدنيا حمي انه هدفا ما هري سري ام كرد حمي زانو هدفا ما شي هدفا ما حمي بنا بارتكش كردستاني خودي جام كاري وري بس ما يمذكر بدلي خوش يا اخو كيف خوشن في كاري انا كسي بيرابو ام قالك بهبين جوا مذكرنا انه كرد خيابن انه كرد سيرفي عرضي هنا هن آماجه هنه کودبه جوینا جنیف کو بریارا 25 وی مهل سویسرای وره کرن وره پاش خستن. کو تیدا شاندکا اپوزیسیون و حکومتی چاره سریا کریزه سوریه گوتو بیج دکن. ده اگر پاش خستنه ده انکسی ده درفتک مزنتر لبروی هبه کامپینا خویا میلیون امزایی بردوام بکه. شبو جاره که پنابر روشاوای کردستان هست دکن کو اوشی بشکن شبریار سیاسی شبر به که او بگرمی تبلی کامپینا کمکرنا امزای دبن به هویا کو اف امزا روشاوای کردستان در باسی خونه هکنو بکن رنگین شر رو داو کامپا قشتپا